أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Mwanama Hussein Said, assalamu alaikum. Tijujibi wanga kahundo nafasi reparane antika hutsa. Mwanama Hussein tika hutsa kahunda nafasi reparane ka après video ya hangwa we kamaudu shade na wakati mzazangu Hadija, assalamu alaikum. Wallahi Agodan, assalamu alaikum. Mwanama Ali Abdu Mkubwa, assalamu alaikum. Nyiwandu ikawo njia harmom mahadisi kawaida riku kawadzima nanyi hauriku yamba haina masihu hawina wakati kaweze nafasi ziruhusu siuka. Mwanama Dailam, assalamu alaikum. Haina wakati kaweze nafasi kaziruhusu siuka wadzima ili uhadisi mbavi juma hawa jimla hawa siasa jimla ikaonge vumao au yuri vumia haku haimaye masiwe hatu skwalewe inu sirengesha baha ukangabo suala mengoni mema suala ikao do ya toke yao zeti uzamu isozinu abongeri renge shwabaha ili hujaro na isimabu zifikira za hatu juma inamna rielewao hawa inamna raelewa suala hilo kao uinjini wa hanyu haina mrungu fasiri inamna yeye ya unao masulaha hawa inamna yeye yanzao shao pando wa hatu ngari fasirio he namna riwonawa hawa namna rifikirio kayo ili namna zenongo za bidizi kai awonge hata shaida di kawaida shahu antuko kawadzima shijonjia do humlaudiani humbushiriani bitsemasi humema na wakati mwema. Mwenyezi Mungu ajalie kwa bahanu mliyunga nyaruma khair na amani natipia angu ajalie kwa bahanu mliyunga natipia nyaruma khair na amani. Nafikirisha ya di kawaida shisa shiwasuli sukalewe inu ngabole suala la husu sharia shanyumeni ikao shisa shikubali wane mawakala nga shirindao yemhuwa hidaula ya shi ashite mhono nandele suala la husu mapesa nandele suala la husu wakomor wanshio hovonze no mchagulwa harimwa shehiri shauraisi harimwa ekomor. Namna mimi naelewa ngamwelewa hautielewa kinyume na wanwa jina hautielewa kinyume na version zinwa jina ikaunga zizunguliao harimwe marengwe yonti pia husu le suala linu ranja one sharia ho jimlifu hasho yani ndainu code electoral ikaunga mjukana e code electoral yinu ibalia kanuni zinji za sharia zilobo hariabo mengoni mweze kanuni za sharia zilobo hariabo ani za article zilio harmaye e code electoral ngam amini okanga bole suala la husu umvotewa hau mwendo mko kandida waho wa Komori ikao ngwaona nationalite mbili eka nationalite ya Shikomori na ya Shibushi habu ya Shikomori na ya Shifaransa ya Shikomori na ya Shitanzani habu ya Shikomori na tinro jina almuradi kanuni ya sharia hiyo he namna naelewa ngairuhusu au ani ngai harazao hukamru ya kubaliwa yake kandida namna mimi naelewa kinyume yaho wanrwa jina wahelekio la hena mfumbili na wala maopposan ikawo wo kansi waone wangalie banu wajoka question ikawo ngaijo warrange wa rebondisse sur ça. Mimi enamna naelewa tielewa ukana sisi wa Komori bonze retsikirira hadalwa retsabilwa nrabo kabati mkomori uliobonze yazilwa kaka kandida harimo urais
Ekangu jibu ye mahutajio pia haungu jibu ze condition pia za ukaya ke rais. Na harumweze condition hizo za ukaujibu ketubidi ukena nationalite mbili. Harimo rais wahe daula. Bojokana nationalite ou vote wa député ou vote wa maire hau bisa amfikiri gouverneur bon tujua parce que hanja one sharia. Sha ngamtsorenga yabo wala wale mbidila wa exploitewo wanze wadanganye wa komori walio bonze shehitso tidwa walio faransa bahi dwa lona mwezi ntizo ntipia walona nationalite mbili kabati mkomori ulio harumavu lona nationalite mbili ulio bonze ya zilo ya tike kandida harimwa shehirisha ho raisi na hiyo de haruma zenti pia haruma ze sharia za uchaguzi code electoral waya ze condition haruma ze condition za ukauke raisi hiyo ngio condition shakaiti interdiction kaijamba ikanga una nationalite mbili yabo kuna ujoka kandida yamba ikanga una nationalite mbili hanse nzima iyo itijo huruhusu ka kandida ngamrejezo kaijamba kana ikanga una nationalite mbili yabo kuti kandida yamba ikanga una nationalite mbili yawe nzima ya kijeni ngoihensi ngoiharayo ngeuke kandida harma shahirisha ho raisi na ekama ma memoire bonne awuntujua kaka mrujo ya nabiye harma maraisi wa rume komori pia kabati raisi ya paroka yabo ya kana nationalite mbili ntujua ekanga mjitrompe abanga mjona mbia shangam amini ya maraisi wa kabo pia wakana nationalite nzima raisi sambi haka urenge nationalite ya shifaransa wakati ya sayaro harmwezi ekanga mshele yondo. Si je me trompe na babuhimdo anambie kana bomze tel president haka na nationalite mbili ngamjuelewa sha ye version i véhicule wa harmwezi réseaux sociaux yo version ya nrabo okakabati mkomori wa double nationalite ya zilo ya tike kandida ya interdize wakana kusile kuna uka kandida banga una nationalite mbili hiyo condition ya ukauke kandida parmi les dizaines de conditions zilio harma code électoral harma ze dizaines de conditions zilio mengoni mweze condition hizo ndiyo nationalite kuna ujoka nationalite mbili uke kandida harma presidentielle Komori yabwe kangonzo uke kandida abwenzo répondre za conditions et kakutia répondre za conditions ngyohama ani yongo conditions sawa ne conditions ukange anzo uke Komori harma muda wa mezi 12 rahaza nchaguzize jaja hunde kanga Komori yo condition ganzo déclarer patrimoine yao uke kandida yo condition ani masharutu ganzo ike huzalo hauengana na mkomori mbaba mkomori mza mkomori haunga ngorepondeze ze critères za uke mkomori yo condition ganza uke mentalement yankilia ike hozelo ninge uke candidat présidentiel yo condition ganzo uke na nationalité nzima nge uke candidat harmaze ame présidentiel yo condition anya masharuti shawoti uharaza contrairement namna wala wahele kiola hene mfumbili wambao na baadhi ya maopozan waharaziziwa ema binasiono ya bota shizungu na achari ema binasiono yema tijindi kwa wahazi kwa na ujoka makandida ngamamba unrabu c'est pas ça bafanyisha condition ya ukana mweze condition yi nganzo kena nationalité nzima ekakwelingo amini yankili yaho yaukawe mru ukaurume Komori ngawe na ze ani ngawe na upezo macho nuwezo ukaurume nti hansi nationalite nzima wende kandida nsuwa na hata ujiro ulo yabo halafu fulani na fulani warenge ngwa yi veikule wena mna wanza ongwa ani
Ngahamanda wala kosome aya obahani wa arrange obahi sheza dunga bi avant et après ils s'en foutent. Ba yode namna le trengwe. La Mfumbili bojioni la place de la République na nusia ma opoza wala watu wa Komoro wa jahunu après le mois de mars 2019 wa véhiculer wanza waltri armashe itosha wa Komoro. Ya ukaena mruna binationo kana ujoka kandida kana ujohenda no. Haina mrulana nationalité mbili ngujoka kandida. Par contre ngabo conditions za hantiwa. Ze conditions hizo ngeanzo uzireponde. Ze conditions hizo ngeanzo uzijibu. Na miongoni mwa ze conditions ngeanzo kena nationalité nzima. Yo condition shati interdiction. E kango aminya ukananga mikiasa ukanike raisi ni rumensi nonga mina nationalité mbili ngamjo hante nzima. Ukonga mwanzoni ke raisi amanzoni dandu mwaze nchaguzi amanzoni njibu ze condition. Eka kutuanza ujibu kutuanza ukeraisi kutuanza kutuanza udama ze élections présidentielles. Basi garder les nationalités zao ngojelera élections zirwajina législatives communales au ma gouverneur au mtujua je sais pas moi. Shawura isi no mimi ngam aidi ifikira. Ngambeshelo marhaba owandu watiyayo uniquement harmo président de l'Union des Comores. Njua kama gouverneur itilo auke jatilo abeshare ranja shiparisa na shisoma ngajolo shitaho sonio. Shamimi ngam aidi ifikira ya ukana haina mrulana nationalité mbili. Kisa soit nationalité ya Shikomori na ya Tanzania, Shikomori na ya Shibushi, Shikomori na Sud-Afrique, Shikomori na Shifaransa. Hena ikango anzo ke raisi wa daula. Hauka raisi wa daula wati u president wa association. Raisi wa daula wati u raisi ani ntujua nukalifia hindi. Raisi wa daula yabo nga wana dhamana za huwa Komori wonti pia. Yabo lazima kanga wana dhamana za huwa Komori wonti pia. Yabo mudoro jukumu ya huwa Komori wonti pia. Haina mbi, haina njema zijo huja, wende ujo urihuazo. Yabo nganzo hoka wende yabo, wanrua amini ya ukana ye mruoi, kati na fikira, hau kati na intere, joka dazi defande yabo, zantinrua jina, kati de intere ya henti ya hatu. Kati de intere ya henti ya irumao, kira isi. Dinamna mimi naelewa, na aidi ye fikira, ya uka haina ujoka uhanzake president, nengoni maze condition, na inu, condition ya ukana ngeanza ukanga wana nationalité mbili uhente nzima, ngesa ida uke kandida. Eka kuja hente nzima, yabu kuna uja uka kandida, hukabura kuja timu, udhamana kuja timu, jirma, ya uka wende seda ula. Hukabu ngondo waende seda ula, na daula ya saa iloba vuni. Hauka ekanga we mtanzani na mkomori hau mbushi na mkomori hau mbushi na mfaransa weja faida hau weja nrongo certes we mkomori shai nationalité ila uloni yoka we irumia kakutira isi ngejoko ujarrawi keshibata ila idohukaya harema nrongo orito uziju waziuga ujivuriza hosoni hau en plein exercice tijoka contre ya artikli inu enge balaika ihama rapia za eleksyon ma depute matiji hindi sheka ibakisha harmwe rais wa daula ngam ayije fikira na weleza ya ukana vanu ya interdiction aye ye condition ya ukaukera rais kawanzo ukera rais kweli bahante nationalité nzima mintina nationalité mbili amina nationalité nzima nuntina fikira uranga nationalité ya vili. Parce que gamina hoitoni hangu kati johanza un jour nrumensi. No kati de hata tirenga nationalité ya bili eke ya shibusha ya shifaransa kazo de zantin lonalia. Tijama zoni ke raisi wallahi billahi ngam johante nzima. Eke sa ti decide am johante nzima nende kandida. Ntuona hata ujiru hulo ya. Gabo ya ukaa enamna wala waheze karnavali ya Mfumbili waraule kiyo wauhama banu wakomoro wanti pia wanona nationalité mbili walio bonze wajoka waheda makandida wanti pia hai diaspora nationalité mbili mzilo kama kandida
na wala nyaukana ikabudo anza mangali amjidore jarime tarehe makandida wakwenda armeze election baye na wakati wako kaya peu importe nombre baye na bination wako kabo wokwashilia wararu na mwede matunde ema bination wako kamweze kandida tur ziko urumishi ya Komori rangubala hata banu kwa japaro shilia wararu ntswele wale hoza barihindrini wandu atujawa hamara pia diaspora mzilo kama kandida hamawe diaspora pia rumambia ni garanzor kima kandida wa president son tipi hamabo mbaba mrushangu hamba kwanza ke kandida hama mrushangu na mzaza hamba kwanza kema kandida hau hama wanama hamba kwanza kema kandida no na ikawa deside kwanza kema kandida yabo lazima wadunge ze conditions za hansiwa ne sharia ze conditions masharti ya uruhusu ke raisi miongoni mwa masharti yao ndai hiyo ya ukana ukena nationalite nzima ngesa ile uke rais wa dawla ya Komoro wala wajagwa itransformeo wairumie wakani wairende arm wairumilie wa Komoro wa diaspora warumilie sisiro Faransa ikihama banu haina mrulo na nationalite mbili hazilwa tike kandida Komori ale nyaka izonrabo haumri na biar masharia ishu ekesha siroha obahanu bakazi wakana ile interdit haina mrulo na nationalite mbili kana ujoka kandida parce que c'est pas une interdiction gam amia kwanga ba Komori waelewao ya kabati mru ya haraziziwa kabati mru ambaka kuna ujoka kandida kanga Mfaransa Mkomori gojoka kandida hasharuti iyo tofauti na kuna ujoka kandida hata ba hiyo ndele trengo la maître Mahamudu na Sedlarifu na toshane le trengo la hao waloi wa veicule au soni mwa Komori walio bonze ala nyakana izonrabu wa Komori mlio bonze izonrabu kabati Mkomoro wa nationalite mbili ya zilo ya kandida hanikiwa sharuti la ukake kandida jabu ya ukani kwa sharuti ya ukanya ndoke ho masiwani mezi 12 avant ces élections jabu ya uka harume masharti yao ngianzo déclarer patrimoine yao jabu ya uka harume masharti ani yao sont des conditions mais pas des interdictions ya bahena mruji amini uyelewa ya ukana amikiasi ya ukana leo na rongoze wa Komoro waishi amikiasi ya ukana leo na gabilo wa Komori ni waonese zefaliki nlonizo barnamaji nlonizo ya hensi ikale onga aminya ukana Komori ilansi ya hangu gamianzo amanzo nisimbushie yabonso na ujiro wakamba kana bon abo nationalité ya vili je suis désolé à muhensi à côté haunga mu renonce nende harumeze election voilà eka kutwanza wi renonce abonge wena nrabo yabo kutwanza nsi ona ndozirwa jinazi ubeo yabo yamano yabili walo diaspora pia walo mabinationaux harume dunia kamili wao kwanako kama kandida wanzi pia shawo mzima hawaili owinji ikawa raro jabu ya ukana itarahi rambi ya honge rambi yao ya ukana mengoni makandida wakuka Komori bahima binationaux kwa japaru wa shilia wararu wenda wane wakuka harmaze election présidentielle ya bonsuana zabarindi ni leo ani wanroja wa hafilishi warwakiyo banu manationaux banu mabinationaux banu jao hey izo conditions mwanzo de presida dungeze conditions kakusudungeze conditions bakisha hata usiku wajoka mroaho ujoka Mfaransa au ujoka Mkomori mbushi au ujoka Mkomori Mfaransa ujoka raisi mwende mwa changer sharia mwende mwa changer code électoral muito we article cha pour l'instant ngiyo parmi les conditions na sio hanjumengar aidio e kanga nzoke raisi garanzoro jokana ngarumao ni Mkomori mkodo
garuma ni mkomori maudu tshede ya rizingamanye harima tabu ya nsinansi je hunde kabalense ya vilila densi kaungengene nationalite yayo garanzao yojoka ruma maudu re amini re kubaleka ngaruma ni mkomori ulio mkomori ruma kirtasini redamu ikangorando na ya rende na yike mkomori ikangorando ndo ya rende ndo kimkomori shale ori chana mangarendo na ya ngarendo ndo ni mbikao nguruma ngeraisi mkomore mbidi mbushe mbidi au mkomore mbidi mtanzania mbidi au mkomore mbidi mfaransa mbidi ngabo yasaya kana ama connaissance ntujua kama mjitrompe uwandu gemara isi waruma harmwensi wariruma juzi na jana ateja unde leo bahemara isi wao si je me trompe pas kabatira isi yakana nationalité mbili si je me trompe pas et quand je trompe na bohemba wanambie ka abala johara kana nationalité mbili wala taki hakana nationalité mbili wala ikililu hakana nationalité mbili haubano azali wenge na nationalité mbili na watobuha mru ya rambi yabo nsona leo ize barindi joko vya shangaze mtu sha gamjuo ka wananyasi wale mbidila wo profit haina okazio hamanda inu oya ka umwenji wa hao uisango uzimi hawa au uzimiha haina okazio hamanda inu wadore bondise no watone sakangwa uhai no watone sakanga arbananga raunfia shay aglabu yema raisi wenji wa rumensi ila kabati raisi ya paruka kaparukana nationalite mbili ekanga umara isi wakana nationalite mbili yabuzo ka urenga wakati wa sawaro harmwezi abonge kanuni ya sharia yin ya husu nationalite ngemru ya keraisi ngari aidiyo ngari sangiriao ngasidingoni mwiyo ikangonzo keraisi hati nationalite ya pili wende washia ne babani hao kisiasa nanyi wakomori mnishilia mjuka unishia mtsikubali zenrabu mwambilwao ba artikli nu ke interdise hata mruwa bination na yani mrulona na mruwa hindi nationalite mbili ka interdise mrulona nationalite mbili ya ukakaka kandida inu condition des conditions zili yo harma sharia shinu ijoka problème ngebala inika interdiction ya ukana kutu ka kandida bangawe mkomori mfaransa shayamba ukana ngawe kandida shangianza uhenti nationalite nzima icho ya shikomori izo ndongo mbili tofauti izo ndongo mbili ka haina mkomori lazima yaelewe leo ngwanze bwanaho yake kandida harmo raisi mwambie kaze condition dazimu yungu hamaika ngwanzo pashi wende komar ngorengo Ethiopian Airline ngawoneze condition kunikiwa namna bidi ujibale harmwezi aeroport namna wabidi ujibale harma avion hata uwasuli izo condition reka ujibiwa reka kujajibiwa sha izo condition ikao zisa zifanyiwa zihantiwa yabo lazima uziste kuna uharaziziwa kakupashia ngopashio shenga condition hunu ngoko kandida shanga bo condition jo mahala ni PR mo dunia kamil d'ailleurs ani hawum ndugu janabi shantsu nansi souverain ikawera isiwa hensi yo ani zonti chashi zilo harmo dunia ikera isi haundaba nangena nationalite mbili atandar ani izonti chashi njaba kaziti ekangizwa abozon chashi abonge lisuala linu wanama watukufu mnidungao na ninjoka hundunga na mtafadhali mielewu ya ukana wananyasi wale mbidi ile hena mfumbili bojioni waraule kiyo hena mfumbili bojioni ikawa haina
suala hamanda linu wo rebondise juste pour le survie ya hizo bezi za mkubali haumwishia haumuelewa kaizondrabo mabinationaux kabati mli haraziziwa hawe diaspora namna wale watungu habili kabati mli haraziziwa kaka kandida hanikiwa masharuti ya ukayake kandida mengoni masharti hanikiwa yao dokana yake na nationalite nzima yo tofauti na uharaziza condition na interdiction izondo mbili tofauti halafu wananyasi wa hemfu mbili hena jioni na wala maopoza wa jahunu après le mois de mars 2019 yani ye mnaba hindi ye kampani wa ibalia wa vehiculeo dokana waharaziziwa wazilwa el diaspora kwa naujo maka kandida kwa nauka isondrabo pardon isondrabo kujojoka kandida watina hata problem jabiyoka mimi amjojoka kandida watina hata problem vani jokiri urenonse nationalite yaho wende harazizi watina kandida kuka kandida iyo jokiri parce que ngabo sharuti tena watuli watu répondre ngabo condition ka kuja zirépondre ngijomkinishia nike hunu ni nabe mwana renonse nationalité yangu mwanzo nike kandida c'est de renonse nationalité si harata bon apasa no renonse nationalité Faransa wende hula la depose amaka kandida hoke ja kubaliwa hai hata bona depose na renonse nationalité abi shabale nationalité la condition ça waneze condition zilio halafu condition ila huijibu shanga condition taini watu ijibu hamba uke moroni haram intervalle ya 12 mois les élections undi hamoroni 9 mois ha 8 mois avant les élections yabukuja jibu condition dégage hau kuja déclarer patrimoine yao par exemple yabukuna ujoka candidat hau fanya déclaration zanrabu za patrimoine yao yabukuna ujoka candidat ani izo condition ikawugizo même niveau la rajangio sawa kabati ya dépasser mwananyai ratisu jarengele suala linu ranzi madepute walivota tajehundelewa babinationaux kana lende hata lifanya deba kwa ujo kama kandida lende hata vanu mruka tsena nationalite yabo wadzadze wababa makoko na mjuhebe wanahanyu kwa ujo kama kandida wazilwa ala nyakana izondrabu kabati mliazilwa kabati mramba kana ujo kandida gabo condition ishirini haukume haumengomine ze conditions za kazi wa arme code electoral gando uzireponde zonti pia kabati ya ukawareponde nzima uhenti nzima ureponde shenda nzima kuja evo koze conditions ze shenda ngizo tireponde nzima nunja gando zere condition pia ureponde gando ujibu masharti ya ukaukera isi wahida ula Komoro mboni masharti ya kauke raisi masharti yao ngabole sharuti la ukana ukena nationalite nzima ngiabo namnambi lo yemri azilo abondo yemri azilo atike kandida abondo kabati atabahan wakazi wakahuzilo utike kandida wambilo kawanzo ke kandida nyanzo ujibu baadhi ya masharuti haunganzo ujibe masharuti pia yanzi harmo code electoral bas leswala ndilo ikahujibu haya ndo mbwanani kujajibu bakakote bakishata mahani ngeujibu kama amini haunga mfikire ka bondo bano rakaanzariji rika wajibu ya ujajer fanye precision hiyo wajorelewa wajorelewa watujorelewa yo afera hao yabo kwatanza waelewa shangare aminio kakabati hata miracle kabati hata langage code harmole suala linu suala la condition kwa bidii uzijibu wao wala ma opposant harima opposant
waruha Komori mwa de mars wajawatavela hunu na wala wahelekio la hena mfumbili po place de la République warengele suala wali transforme namne kaunga lijo wa arrange wo sha omnofu wale suala linu wali suala la condition hokamria internationalité ya vili ila condition pour que ukera ici jawe ukambo jojo uhante nationalité ya vili welete na kakukubaliwa waka kandida asinga umasharuti marwa jina watu yajibu yokiri abonge na rentir karmo logique resome zanziho rielewe zambao ritizo ishia fulani barava costume amade hangu hawata kravati njema ijisa wahane hangu haya bana handisa shizungu binational tijindi ritukubali yakabana sila kweli na bakshibabe harmologique rielewe ya warliyo harmole suala linu linu suala la masharutu la condition za hantiwa za chagulwa ne madepute rilidawe mhuwa hejaula zala sumani yalite mhono shaka bati mria zilwa ritsodoishia umwalela nelekigiwa bo gasina deza kadora tsahemwezi ga hata jehunde leo ikamrudo hanza tude mrungu kabanu zindungu za mnyanya za ndrabu za maijo une récupération politique de anzo ifanyishe bana shay logique hawo ukweli waile swala linu inafera condition no wakomori mabinationaux walio armwe dunia kamili wao pia kwanako kama kandida ya uraisi wao pia kawati mrudu kanza mumru mzima hauwandu waili dojoka hanza wale makandida chati do Komori pia halafu leo tujari habili rijuso wa Komori na mjuhe bamzilo kamnako kama kandida yabo kwa fanya helile wamba na mjuhe rihabili ritahe namna do voti batu hauna mjuhe rifanya ndogo na mjuhe bakamnako kama kandida wa rais ala ni akana zindrabu izo ndrabu mwambiaoni be sharia isho hata wakati shijo publie au shijoka mbendo wanrupia washione kabati bahanu kabati article kabati kanuni ya sharia ya interdiseo ya mabinationaux kako kama kandida kabati ino article ikao ani linisu ala ikao linjia harmaze conditions za uke kandida waho urais bahi tujua biswa no gouverneur ha mbesa fikiri ko rais ba hata umjudo Paris za fera abunge kamkaradhi ni wananyasi waile kio la hena mfumbili ema opposant waroha Komori à partir ya le mois de mars 2019 majazani hun majamatavela hun kamkaradhi arambio wa Komori warashili ya omba uko elintiti warutujo shida rawambia kweli za kamilia ritsorenga ala linu rili transforme hata wakati wa Komori wajojo kabala zenrongozira zilandrongo zandrabora kawambia gajo hundi akana sisi haudanyi mzamba wao ngamjorudu abatsena mjite mro haumjimenyo usoni muwandu wanu hamade namna majimenyo haukanga mmonao hari tishari habili wa manifestation Marseille wao ejali benzi mabe batike mrujo karna wa darme mafini ma manifestation ya nusu gardo boycott nusu bo duwa hari wanyemvu wa usiku ani yodi daraja wasuli parce que wale wao yaukana wasurfe harmanra bo hata wiyo zinrabo wizo ziwa balili ya milango pia kwati na bahanu bohenda hata wala wakawa amini
kwatsi bingoni mwao kwatsu wa amini hazira nrabo no mnyanya ne mashaka ne mafitsi wa yambao haina wakati haina bahana abonge enjema tsinduka wandu wake harma namna ya wandu waeleze wa Komori eshanziwa ulio ujaridu wa mbianrabo ulio ujaridu wa triaho hitonere waengelelea ndongo ikawo zote dezanziwa tideza hamba shariele wa ukangardodo wafanya buzz bakartwanza zali yewe kartumanza yeti president wa hatu yabo leo na mjuhe ni diaspora bahari karnaudo kama karaisi hamaba ni diaspora kuwa mdu mzima haruma de milliers et de milliers za wakomor mabinationaux walio Faransa wanza wake makandida haruma presidentiel Komori hao haruma zinzirwa jina wo mzima haruma jana ya mungar zambao pasungar juao uo mdu mzima haruma jana ngiyabo mdu mzima uo kawanza kera isi hau kweli hania iswafi eroha ibu hanganza kera isi sono ujiro wauka ya renonce nationalité ya vili ikakweli ngwanza kera isi na bubasha renonce kaitone sakabu ngujo kukubali watena kera isi au kaka mu masharuti ya saya dunga abo tena na banu masharti yao yanti masharti yakange anzo ujibwe menji ganzo yajibu pia nge ukera isi harmwenzi ikakuja jibu pia kuna ujoka rais harmwenzi kuna ujoka kandida harmwenzi ya Komori ne masharti yao ho renonce ho haraya uhanti hao bauha nationalité ya vili nge ifeze parti mwe masharti yao. Pour conclure, à la ligne, l'interdiction, kabati mwana wahe diaspora ya Komori ulio bonze ya haraziziwa ya tike kandida. Linu suala la condition. Gando ujibu le sharuti linu gando ulijibu uke kandida. Hakaka wati mrujamba kaya weti mkomori. Ashe? Mabinationaux wa Komori kabati mrujamba kaya woti wa Komori. Sha mwanzo kiraisi d'accord. Ngaona masharti 15, masharti 25. Ganzo yajibu yo 20. Kutina ka ujibu 10 na shenda ha ujibu 18. Eze conditions zinu pia ngando uzijibu 100%. Ngeuke kandida. Ika kujajibu nzima yabo dossier yao nge klasi wao wakote. Amini ka waelewa, haunga wajuelewa. Amini ya uka ngabo wandu zankiliza hao ziloni waelewa wakaizo Maitre Mahamudu na Razidana tina dovi wambao izo zambao haina fumbili bojioni place d'Ex na tina da Hubi place de la République wajoko winjula mnyanya zinandra garda har masuala la bili kawlo karnau homa shangar tsufanya mna precision mtiti kabla zimwari hanamu vano mwezi wa Fevrier au Mars nafikiri Fevrier rais azali ngujurende haki rasmi inshallah ikakoza zidi rais wa Union Africaine umoja wa Union Africaine ishandanganya shitwa yani zinone sama shi ngupariso wandu ma politicien omba wasomo ma avocat, ma politicien, wasoma, chaque wafanya ma politique, wafanya politique ma opoza wazali, azali wato shinde ya Rumai Komori, yangu joka shinde ya Rumai Union Africaine ya 50 de pays na shizungu shihali. Ukana wato shinde ya Rumai Komori, yangu joka halafu katika ntinga mndungu shili wangu hamanda wao. Mndu juzi ebanu wandu wanu kweli wanu wa maseri hawa wanu kufanya betisi. Ranze Union Africaine yumba tejihunde leo. Ngabo president wa Union Africaine maporomone ya Rumai Komori. Makisalim paroishi ya kahanome mru Komori.
hanome ministre Comore Macky Sall mparuishia wede ulo president exercice abasaini mparuishia ka hanome mbra Afrique du Sud mparuishia ka hanjia harmaza affaire interne zanti nzima mengoni mwe zanti za Afrika. Jamais de la vie. Tikanzana mbeuka ni wa Komori zanki zanyu zilo zeloni miele wao mjua wa dunia namna iliyo ranyi mwanza wa azali ranyi mtwanza azali bahatu watonza azali ngam amini kanga wandu wa ele wao miele ya ukana president de l'Union africaine uo katwende ya rume Ethiopie uo katwende ya rume Togo uo katwende ya rume Centrafrique uo katwende ke president Bushini uo katwende ke president Tanzania hao president Malawi hao president Ghana zintizo pia haina ntia wingiona ye president wa hayo ne constitution ya hao ne ze institutions za hao waone namna wajende sao sha Union africaine unun konti linukungu manyo la Tanganya zinti walona namna ya kufanya hazi president wa Union africaine Bometri Mahamudu uhaika twede ya rume Ghana na Togo na Malawi na Mali na Tchina na Senegali zinti hizo haina wandu yabo waone namna ya ujende sa Bometri Mahamudu president wa Union africaine waongwa ona ndongo uonge na ngena mission speciale iko yabo gabwe ya handani ndo kaunu wa haruma kungumanyo lazima bake mziba ya trende ya doendesa na oriente na utartibisha ezabidizi fanyishihe harumale kungumanyo lila shau wakatwende ya gerensi ya wandu leo kengabo problemi yansi nansi shawandu wajoka ikawandu watanganyiha gabo yewende so umkonti le kungumanyo leo kengabo mtsango wa hezenti yabonge anzo wake madhamana wajere wakane gestion ya finance ya Union africaine shau katwende ya gere Afrique du Sud hawende ya gere Djibouti hawende ya gere Somali hawende ya gere Centrafrique izo nti ka ngizona ma president ngizona institution ngizona constitution ngizona wandu wazigereo mnai haundro shangizona wandu president de l'Union africaine uonge na mission za mahsusu yenda yazifanye na izo Metri Mahamudu ngozi juondro wene letengula hunga mzijua ondro sha toujours ngani harumaye barza ngani harumaye yerelese hanza mbaba ise wandu wala aminion un président de l'Union africaine ou encore une fois katwende ya rume Bushini ou katwende ya rume Egypte ou katwende ya rume Libye izonti zilo na madhomana ya Union africaine ununkonti linukungumanyo la Tanganyansi zaidi ya mengo mitano za Afrika zinti hizo haina maha wawonana nekangwa ona nao lazima bake mzima ya endese umonano ekangabo za utolilwa lazima bake mzima emara isi pia wadomrejei wanwende wetwalia wazima ikawa janamna ya uka Afrika nganzo irongolewa bahanu yabo hena raisi kana ujwa uhenda shabuga rutoka ngasida mru mzima wende uwakili wende wendo ya rongoleye logique yaka ketubidi mru avireliko lima haya waza hau yake avoka ya dutra majuba hau ya dubala magari mahu logique hena mandamu lazima elewe azalika naende ya rume dahubi na Afrique du Sud na Cyril Ramaphosa nge yabo ya votewa ne ma Sud Africa kana hende ya rume Egypte na Al-Sisi nge yabo ya votewa ne ma Egyptien kana hende ya rume Senegal na Macky Sall ya votewa ne ma Senegal nge yabo
ngone mikonti hao ni midungano ya hao na mkeravi mweleze wa Komori mwambieze kweli wa aminioni un president de l'Union africaine wakatwende ya gerenti za wandu wonge na kungumanyo amtusherega mna example mtiti hamande koziki Komori la kungumanyo la Tanganyika federation za mpira wa mdu pia ya president wa koziki weka gere federation mpira wa mdu weka gere federation ya basketi shauo ngama na bendi point de repli nge point ya utsanganyo wa rupia abantu bazima ekazi za utwalilo ekaja ka abantu balanga nzao ngarishina bahindu tsaila ngaranzori ihundre ze federation zinu pia zihundre yabakato ngaripo ekoziki waundo ndo watsahe ono ya ze federation zile bai dehalilu yude namna zenu shabu kabati geste kabati ingérence azali kana yafanya ingérence harmanti ito ya halafuka upasa mwandu wambango una akili wasoma walwa staarabu azali wato shidaru makomori ngujoka daru mentimengo mitano na shizungu shinjime azali katwela gerenti zetizo henanti abungonera isi wa hayo wenge na kungumanyo la Tsanganyansi kwa henanti abungonera isi ikao genzao haina nugo zijoka uhamba zijoka ufanyishiha shaba hundiekanga bo shefu wahundiekanga bo mundu wa nrodo mreje leo wajujibiwa wajujibiwa wasujibiwa kana ujibiwa shesa fara leo yekibila ya Afrika ngio Komori tuka wanyonga ngujo heya wa mahiyongo ajoma wa barua ngo ajozanzia wa plente wa jozivea shekibula safara leo ngeijoka Komori ngio Komori ekibula tide kibla ya kidini ya Kiislamu ya hatu bayo sangar joba hanu iliyo ya kibla ya kidunia ya Afrika ngio Komore safara leo ye ujoka uhanyonga ngujo heya ye ujoka upambi ngungu jopua she safara leo ngio Komore na al-Imamu Ghazali wode udirije wode ujoka uka rais inshallah haukangari aminio gar kubalio ya ukana ziladho mana zanzao mruikawo ngujo shida ya zizingare ya zendese hata umuda wa hemanda yahe johisa ya hensi mrajina umoja wa Afrika wakubaliana ka rais Azali na regize dhamana bango la haukwezi Saidna rais sha. Pour conclure, harmule swala linu Maître Mahamoud unele tengwe lao rais Azali wika toda gerenti za wandu woyinge na mission spécifique ya lonizo za kanti yabo zimlindao na izoti mission ikaunga zinji yao harimwa ye gestion interne ya hezenti za Afrika ukaizo ngizo ne mara isi wazo wajoka uzijere weinge hama ani demze haina zifanyishanga dozifanyisha ula wandu wa mreje gabo problem yanti nanti hanga reje yo Union Africaine lo bana rais Azali na radis rambe he zabidi zamba shaano ke momo rais Azali hawema president wa Union Africaine wa birabu kabati president yafanya ingérence ya njarmanti ya wana normal gestion wandu izo decision scorengwa collegial shangio na ukana ya chefu ndoi wende ulo chefu abahaini halafu leo Maître Mahamoud nilitongola mchamturambia ndrabu hata manazali voyato shidaru makomori kana shidaru menti mengome hamabo uhavote wa hawamabu hamba hende ya rumezenti zahe mrabahend zahe Afrika kamili halafu haina mrulona akili ulona shehito hozeloni
heda njarma Google hanziha le rôle du président de l'Union africaine bahinga mjowona zedhamana ihaziahe ntuamini kabala ani gina 3 à 4 points maximum zedhamana principal za herme urais wa Union africaine haina mroto danje Google ya nzihe le rôle du président de l'Union africaine bahinga jomo hisa zedhamana zahe halafu kweli leo metroma mchamtsarambia nrabu hunu hata waka na ushinda woja ukatushinda ruma Komori leo ngodarenge dhamana leo gamjo hanyonga shati wambia nika ekibula ya he siasa ya homa haziwizili na 20 na nraru ya he Afrika ekibula njo Komori ne al-Imamu Ghazali mbabalu kumani yabonga mjohengeza mahaya saya mtonenda place de la République mweramakio hata wa umando da wala heze barua na ze plente wa Union africaine ona da wa umando aba hai abonge c'est juste omna précision na tukanzani ni mbite halafu ina mrujonda nafasi nedea njia harmo internet yangalie ye hazi ya président de l'Union africaine ngujoona kaze nrongo Maitre Mahamudu nilitengo laho mwambiaoni zanrongo zanrabo mnyanya za tsulunga hata nzia haukara isazali ye mission yahe kaiti hata ya ukaenda do gerenti za wandu hawenda do fa njia harma politiki zanti za wandu wongo na mission specifique wakoni kiwazo na nroba hindi na sharia wa hantizi washo nizwabidi wafanye nizwabidi wafanye ngamjozi wona namchoda manja mu internet pia mgoja la wasana internet ketunguso mesandu pia ngamjo wona izo mabidi mona abonge singa siban ngasidingoni mara isazali ni serikali yahi ni siasa jimla yahi na humbushiria manda njema harima uendesa likungumanyo la Union africaine na huambia Maitre Mahamudu ka na mhatizi nrabo mwelezo wa Komori ya ukara isazali ya presidencia ya l'Union africaine wakatenda ya gere Afrique du Sud na Cyril Ramaphosa ngeabo wakatenda gere Senegal na Macky Sall ngeabo wakatenda ya gere Egypte na Al-Sisi ngeabo wakatenda gere mraba hindi Algerie na Abdelmajid Tebboune ngeabo walewa zentizo pia haina ntiamu ngio na rais wijere rais azali ungoda dirige kungumanyo shatinti ngoda ke raisi la kungumanyo union konti tsanganyao zenti mengomita na china ngabi za Afrika harmamanda ya jokaziziwa hauya kaziziwa mengoni mweze mission hizo de gestion ya hele kungumanyo que ça soit financière ou politique wahunde shawiri harmaze tabu ziremao ye Afrika harmanti bananti nanti haubaine Afrika na continent rojina ya wakili ye Union africaine obahani yabidi ya wakili amini kanga wandu waelewa amini mbushiruni mitsana si umema arjona na tena wakati wa saa